nggih daripada tretan beten kaulah iki kak dinto apio sekadimang kak dinto rabu ipon dari dua buter panaungan bersama apio dua buter padang dengan ebek tu semangkin ni kapeti mang lepor dek setuju para ajunan sesame molje ngerek sekseki genting epon akati ayak talo salendru patut jaga Nyona tikaula nyona tipa haji saten kaula nyona nyona coba eto bulan katika najen sakit le makanya kaca coba eto bulan katika le wah pak kali bundul lah ampun nirem sateja lakon padengin tak sahid mun ada kok le bapak kala pun tulah sanon tokon padengirem gak sahid wah apel Soekarno cek kocak pak apel dua puter padang dengan cuma esta dekati ke bapak kalebun maskot ibu aja susah panikak pun pada kok bapak kali punya maskot taretan pak kali punya langkong papa renga papa pak kali punya maskot pada Raden Sumar Tretan R Raden Sumar kepala yang Nikok badale bapak apel dengan tua puter bapak Soekarno Mat Bahar sanon topon pada girem pada
meser mancok kerepek kergile mancok kerepek kerayap to gede pedet meser le kabule mancok kerepek dina bule tak nyaria lain ale patilaras nyaria Saka langkong dek setejetan taritan padeng dengan dua buter kong langkong Pak Apel Soekarmo sekat dima kat itu minangka kepala dusun dua buter hi yanto kendil jugen saka langkong